Pemirsa Polres Buleleng margiang panen raya jagung serentak kuartal 2 ke Edin upacara ngeruak dan segudang ketahanan pangan Polri saha launching operasional 166 SPPG Polri. Parikrama inucap Cina sokongan Polri ring program ketahanan pangan nasional. Parikrama panen raya menggenang ring lahan ketahanan pangan Polres Buleleng, Jalan Serikandi, Gang Markisa, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasade. Acara inucap Kerawin Wakapolda Bali, Brigjen Pol Imade Astawa SIK, sarang sawatara pejabat utama Polda Bali, Kapolres Buleleng AKBP Fuzi Gusman, tur jajaran Polres Buleleng, wenten talerau angganin pemerintah Provinsi Bali, pemerintah Kabupaten Buleleng, tokoh masyarakat, miwah, kelompok petani Desa Sambangan. Ringgala inucap Wakapolda Bali, sareng tamu undangan ngemargiang panen jagung antuk simbolis. Cina pesikian pantaraning Polri sareng kramane, sejeroning nyokong program ketahanan pangan. Tios mupu, parikrama inucap taler kaedin antuk upacara ngeruak dasa gudang ketahanan pangan Polri, sao launching operasional 166 SPPG Polri, samian edan memargi antar tur aman. Selanturnya nih, rombongan Wakapolda Bali ngelanturang pemargi nuju SPPG Kubu Tambahan. Ya Seriuli, Bali TV.